Ebi byagambwa omugambirizo wa police ASP Fred Enanga omu rukungana rw'abanyamakuru orw'abakitebe ekikuru kya polisi ari naguru muri Kampala ngu ebitongore bye by'okwerinda biriyo nibikora ekirikubaasika kyona okureba ngu buri kimwe kyagaruka omu buteeko muri Kasese. Bateebereza okuba nti balina akakwate oba nti balina akakwate oba balinganga bambega abazze bakolagana n'abayekera abasukka mu abiri be twakakwata bali ku poliisi. Ogu yayongera yagira ngo bahutire bari omu kujanjabwa. Mbambo Felicitas myaka 5 akyali mu mbeera mbi. Kulerias myaka 18 akyali Bwera mu ddwaliro. Mumbere Godfrey 18 ali Bwera. Kandi cyo ekitongore cyanira kijwekirwa omugambirizi wacyo Osborn Mushabe yashaba abanyayuganda kuba abamazima baba nibahandikisa abantu babo okutunga endangamuntu okuhwera okuletaho okucumbagiza obuheereza. Nso kutandikaho project ebakweta mass enrollment na mass renewal omu kwezi kwa 8 omwaka ogu. Ntubashaba ngo abanyayuganda mwena batakehandikisaga mutwaro mu kishogo kureba ngo mwayihandikisa kufuna endangamuntu. Kana ni mwabayihandikise endangamuntu zanyu ziyonzi expiring zonziwaho akwa mukihandikise 2014 2015 mwentu abaha emyaka 10 hato bwire buriyo nubuhika ntubatera omuranga ngo kutandika kwa 8 muje tuhandikise omu miruka yitu akwa noto ntubahandikira. Osborn Mushabe nagira ngo ekitongore ekikiriyo nikigezaho kumaririza entebekanisa ezo kubasa kuhandikisa abanyayuganda bona abine endangamuntu ezirahaje kuhwayo hamwe n'aba batarahandikire okubasa kuba nibakoresa omwanya ogu okuhandikisa ngo babe abamazima bakehara enshobi. Iteka litera kutwebemberanga ekitongore cyanire bakweta Registration of Persons Act akawayiro nashi enamba 5 nerumanyisa ngo minister uruko bembere ekitongore cyanira nashi minister wa internal affairs niwe arije kuteka press conference ngashoro kikorwa abanyamahurire akabashobora ubu turatandike kuhandikisa abantu abo ndwara abahereze biro na nayo turakome okuhandikisa. Gasha kwa Jimmy Muhumuzi.